Mai ka koi na cha Guikhanliu Malingmei YouTube Channel based on Renate La Mai Thon Riu Dare. Aside September to recruit na Janai kum sing nai na treat na padai. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Nuni September to recruit na Charuk. Nungva Area Village Authority Association NAVAA Noni District Re Nungba Area Tong NFSA Napsam Katup Milung Khao Insan Pat Khang Demand Sukanthe. NAVAA Re Nungba Area Koba Mai Consumer Nuntong Interest Kau Napsam Day Insan Pat Khang Appeal Sukantwangi. NAVAA Thailand July August kani November kum singnai na treat na katum tong backlog NFSA napsam asaingan na insan pat magna bami tuna sakane. Mi tuang butum tuang napsam hai san pat khang kaluai na appeal subam sini kazinai minunrui chulau magna bami tuna pian mak mai indau kane. Inbu na April kum singnai na treat na padai khauri asai bu ngan tuang napsam ni insan pat magna bami tuna ni sakane. NFSA napsam insan pat magna bami hai ri mi tuang area khaulungba mai kwai khang kuk mai ti laubam thi tuna sakane. NAVAA Re Government of Manipur Khao Kasinai Minun Ru Khao Action Lalau na Napsam Alot Sulau Maiti Hai Di In Phang Lau Khang Sangwei Kene. Inbu na NAVAA Re Tamenglong Headquarter Khao Nai Mai FCI Godam Khari Napsam Hai Phungnu Khangni Permission Ti Lawo to na State Government Khao Sangwei Kene. NAVAA dong demand ti hai kasinai minun roi chulau market hai NAVAA jurisdiction khao democratic agitation hai tatkaina national highway tamru na chennai khani national project goi hai September tarik chui na kathum kum singnai na chui na padai khori thing ka haupani thei tu na sakane. NAVAA tuang agitation hai tatkaina siswai mepa tuang na ye thai concerned government authority rekarit lani nai tuna NAVAA tuang press statement khao ti thai kane. New Delhi September tarik rut na charuk. Aam Aadmi Party leader khani Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal re Sunday nung tai sang nai tang kamai Chief Minister bam kari resign supni thei tuna sakan chwange. Arvind Kejriwal resign suni mai lat bam sakan mai khao AAP Legislative Party meeting Tuesday kalan khwang rut na khat khao tat kai khang subam thi meeting khao tai thau re Delhi tun Chief Minister phungdat ni na chu tu mai lam khao kaphian bam nu wi tuna cham te ri ti thai kane. Arvind Kejriwal resign sumai khwangding khautai Chief Minister kathan phungdat ni mai sanni ti thai pat bam nu wi tuna sakane. Arvind Kejriwal tatat kan mai Friday nung tai Tihar jail khari release sulau kan chwangi Kejriwal ta excise policy case chang ri nim kan chwangi kumna Kejriwal re Sunday nung tai sang nai lung khau kamai Chief Minister bam khari resign su kan pani thei tuna sa indau kan chwangi kumna man sai koi re certificate of honesty tai lian mak san kamai CM hai phungdat lakhi tuna sakane. AAP leader Arvind Kejriwal re Tuesday tingzin khwang padai makhai khao Lieutenant Governor VK Sasena ta Aruna formal resignation tai submit subam nui tuna chamte ri ti thai kane kumna mi kan khautai Delhi tong CM bam phungdat ni mai sanni Governor Risa indau padbam nui tuna sakane. New Delhi September tarik rut na charuk. Rongmai Naga Students Organization Manipur RNSOM President Ripuilan Pamai re Dr. Binay Patanayak Chief Consultant Program Office National Syllabus and Teaching Learning Material Committee NCERT Khani former Senior Education Consultant of World Bank da September tarik rut na padai nung tai Ariuna Rongmai School Textbook Design suni mai lam khani Rongmai Script Develop suni mai khang pari ra lau kan the RNSOM President Ripuilan Pamai ri the Gaanphiu Mel Chamla mai khauti thai kan mai thei laina kamai ri Dr. Vinay Patanayak da Ariu mai gan khau NCERT syllabus khani Manipur State ong syllabus khau haipau jadonang khani haipai rani ga dilu tong history hai coverage su ga ima na sulau khangni pari ra lau kani tuna sakane. Thai lau nui President Drupadi Murmu re Jharkhand tong Governor Phungba Megan khau Dr. Vinay Patanayak re Santal Tribe tong Santali Script Develop sulau kan mai puwi Dr. Vinay Patanayak hai Ministry of Education Government of India tong Chief Consultant Quality Education Phungwang lau mai puwi kamai hai former UNICEF Education Specialist New Delhi ni ye. Ukhrul September tarik rut na charuk. United Naga Council re Manipur Minister Khashim Vashum kai Ukhrul khau September tarik rut na padai nung bom tipo kan maita tan na nutni mak mai indau kan the. UNC tong statement helaina Transport Animal Husbandry and Veterinary Minister kai Ukhrul tang khonai meta bom attacks mai tan tai silyang mai tani tuna sakane. NPF Minister kai September tarik rut na padai Zingbang khwang tachat makhai kai megan khau attack su kan chongi kumna mi ta UNC re ka khan thai mak mai nun tan de ituna sakane. Minister Khashim Vashum kai kau bom tipuak laukan maita UNC retan na nutni mak mai indau na mithiak tai mi tuang bam khau chu sak na lungbang mai nun ta su katu akhang subam mai tan de ituna sakane.
UNC roi kapin mai hamme thai kan sakta sina sumaitan roi solution phungwa ngamni tongra me tuna sakane mi longkau UNC roi kazi nai minun kau investigation tatkaina ka khwai nai minun ta phupat na dandi ti lau khang sanghwai kane mi da khau naga mai gwai khau aniu lung khau chun chap na lungbam mai ta sukatwa khang suba minun khau ri ram thaina bam khang ti thai kane khani naga mai tong tam mai khau sukatwa khang suba minun khau ri ni du na bam khang UNC roi ti thai kane Infal September tarik ru na charuk Manipur government re September tarik ru na charuk Monday nung state khaunai mai educational institution goita normal class hai Tuesday September tarik ru na chanai khauri ka haudan nu thei tuna ti thai kan the mi tong decision ta state khaw law and order situation gai mai kongdat bam mita review so mai tang la kan chonge Manipur khawlat lu ran kudat na Valley district nun khaw protest ka haukan metang school khani colleges goita September tarik ru na kathum nung tai rui in bang kan chonge Directorate of Education School Khani Directorate of Higher and Technical Education Rui separate orders suna educational institution koi in bangkhang order tipat kan chonge kumna September tarik ru na charuk nung Laishram Dolly Devi Joint Secretary of Higher and Technical Education Rui Government Institution Aided Colleges Khani Private Colleges koita September tarik ru na chanai khori lan ka haudat khang order tipat dat kan chonge L Nanda Kumar Singh Director of Education School Rini State Jong School koita Normal class Tuesday nung ka haudat khang ti thai kan chonge kumna General Education Officers koita information hai school goi khau ti thai ka dai lodat khang sakane Infal September tarik ru na charuk All Manipur Working Journalists Union Tong Golden Jubilee Mongkhau Chief Minister N Biren Singh Rui Chief Case suna ka za lo kan the N Biren Singh Rui tatkan migan khau ka maini journalist suna tan lo kan chongi kumna asai Golden Jubilee ngai khau ka za to mi hai san gai meeting mi akhari tuna sakane mi tong mung khau ka za to lo mi hai ka pam mai ka tong oza khani ka kai ke khut mai nun le reunion sudat bam tu kumei tuna sakane cham tan minun ri Manipur tong la lu gan khau tan ran na tan bam mai ji hai Chief Minister ri thun ku mai indau kani kumna journalist koi ru khau chu sang mai khani nei la mi nai me studio khani ka new pan ri Manipur khau chu sang mai gongdat mai studio tuna ka di lau kane Chief Minister ri Manipur tong unique identity lam kau sana Manipur hai recognized tribe tamru na padai tong kai community goi kaniu tong lum mai khani raja bye bye bam sini ka gan tin sang si thang ri chun sam mai nai na lungwang kan chongi kumna aniu goi hai India tong citizen khani Manipuri si tuna sakane Srinagar September tarik ru na charuk Jammu and Kashmir Assembly election tatkai ni mai ma khau Congress re September tarik ru na charuk Monday khau manifesto tipat kan mai khau Jammu and Kashmir di high union territory full statehood ti laudat khang hilau kan ni tiki article phaithum riksanai lam khau thu hilau kan mage tuna cham de ri ti thai kan nei Congress manifesto khau Jammu and Kashmir ru khau divisive policy naiba mai ji hai athung mai hai Congress tong secret duty ye tuna hi kane tiki manifesto khotar article phaithum riksanai ta lagani mai hame thai machuang ni mai lam thu hi kan magi tuna sakane thai launu we Jammu and Kashmir Legislative Assembly election hai face kathum patna September tarik ru na tachat khore October tarik khat kum singnai na chuina padai ngan tatkai pani Infal September tarik ru na charuk Manipur government rui Zangsaruk Valley tong district nun khau internet thinglau kan metang law and order situation gai mai dat kan mikhau la lo dat kan the Home Department tong order thailai na state government rui law and order situation review so that kan mai tang public interest kau temporary council na internet thing mai hai la lo da thei tuna sakane Chief Minister N Biren Singh re social media ex kau post so kan mai thailai na state kau internet ban so ba mai hai la lo dat ni thi kumna mai goi ri ram thai na internet hai sin su lau khang sang hoi kane man sai goi ru khawla lu ti pa nu mai khani state kau chu zang na bam ni mai ta su ka chok nu mai lat video hai pat ku laudat ma khang sang hoi kane Guwahati September tarik ru na charuk Government Jong Group kathum post exam Nalvari Assam khau kazau khangwang maituna pui akhata Women Constable akhadui private parts khau not rilau buni tuna check sukani tuna khwaiti kan mailam khau Phugut khang Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ri DGP khauti thai kan thei Assam State Unit tong Aam Admi Party ri National Human Rights Commission khau che hina exam candidate tong basic rights ta violate suna tan kan metan ta nuni mak mai indau na inchu mai la zan su lau khang demand su kan thei Assam Chief Minister Rui Chamla mai khau sa kan me thei laina North Lakhimpur Assam khau inchu mai exam candidate akhadri cheating materials ka tong private part khau ri phunggut ri tuna Director General of Police ri ti thai kan metang mi ton checking tai tatkai kan chongi tuna sa kanei CM Himanta Biswa Sarma thei laina inchu mai nun ta chakhwang su lau mi hai mi tong charuang khau inthuk liang mai kumna ka khwai nai mai constable ta insana in palawni tong rami tuna sakane Senior AAP leader Amla Jyoti
hati barua rui complaint letter NHRC khang ti kan me khautai recruitment exam khautat kai kan me thiak dai human rights tatuan me tan de tuna sana tan mai action sin thau lo khang sang hoi kan ne ka ge nai me cham ti thai pat mai Office of the Gospel Youth Organization TBC Tamenglong information Gospel Youth Soccer tong office biak tan reti thai pare hai kyu thu gongni mai ru na kanai tak mai edition Gospel Youth Soccer kum singai na chui na padai khau ka za lo ni mai churches square rina kan yu tong team ta diu gwang la pu diu khang entry form high September tarik ru na churu kum singai na chui na padai khorit la lo the khani last date of entry the is September tarik chui na pungu kum singai na chui na padai ngan khange Form High Gospel Youth Organization Town Baptist Church Strong Office Khau Phangpani by Chairman Gospel Youth Organization Tamenglong ting nai luan lau tai bu tarik ru na chanai kum sing nai na chui na padai lau chuan muak na ye kalan nai na ye ting sin sing bang muak na ye lau tai bu tarik ru na ta chat lau chuan muak na ye kalan nai na ye ting sin sing bang muak na ye The Gaanphiu DGM chamje subscribe sulauni mai hametai inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 khau contact sulau puong mai ku goina cham king sui na king lau mi khang tak ngan ma nga thun ku mai inda mi tongi ku ma dawla nai ngai lu zam miss kai ni liu ka mai reswa lau me lu akhati ku lau da ka mi te ni zaw na ma chuang lau mi khang ta thun ku wei khani thau ku mai zaw lau mak mi tong nai kho ni te ni zaw chap lau padiu khang jang hoi mi le ka zaw na ti thai mi tongi mi putung lu tung link dai mi putung video description khani lau pani mai ku goina king in sam na so hiam la tawn sam kho asai khang thu cham hai khau ringa lau the mai ku goi na khang nei la mi ti mix su diu in thuan kalan khuang ru na kanai ma khai kai mi gan rui cham king in sam da la kho thuan ku the